Bizden millette Пушкинларға, граф Лев Толстойларға, Лермонтовларға мұқтаж. Біздің милләтте башқа милләтләрнең тәрәққиларына сәбәп булган шын мөхәррирләргә, рәссамнарга, яңа милли шигырьләргә, музыкаларга, вәгайреләргә мұқтаж. Sizin Xotanda Rus medeniyetine, edebiyatına oyun alanda Lermontov, Pushkin eserlerine oyun ihtiram bilen karağımız, hatta onlarda örnek ettiğimiz məhlum. Şiiri Lermontov ve Pushkin, oluk saf dingiz o. Hazreti Pushkin ve Lermontov kadar bulsa kuyar, ay gibi nurunu alardan iktibas etken bu var. İlgililerge yerimizni şulay halkı kursetip, üzerinizde biraz şeytesiz tübümüz sizde bir, Allah redinde duruşu, dahi şair. Hazreti Pushkin ve Lermontov, Dukay, 3 yıldız. Üzün gurur edip duygan halk şairi için, menimçe ahlaki kısalardağı minlik, Gelişip gün atıra, mine bir sıra var şey. Mine Tatar halkı tarihi yırak asırlarga gitken. Demek, onun milli medeniyeti de burundan sonralarga kalktı. Әлик алайса біздің татарлар, шул kadar ғасыр ғұмыр етіп, юннерек bir şiir yazalmағанда, Mine balay kestirip eytirge bizning hakkımız var miken? Abid Tolgaliga kadar ötde şiiri icad bilen kızıksınışı asıl zatlar şartlı bulganda varsa bunda sebeplerini açıklarız ki hayır. Kelle tilden söylevçileri ulatırıp da yazıp kalışılar buluşa o şiirler, şairleri birle kabirge kumuldu. İhtimal şulaydı. Yazışı kalemi milletke fayda, yazganı hak kızgısı. Şüphe sizde, şahsen sinde. Milletke yeki şöhretke ilk kızı mehabbet var. Mümkün kadar az yazsanız da matur ve hoş ettirip yazdınız. Sanayiga nefise az gına bir hata sebeple tupaz hünerlerden bulup bituğu var. Hak sözler. Tuktanızlar. Hatırıma bir hikaye ki. Bütün iktibarım sizde. Mahşerinin korkunuş meydanına iki kişini hükümge getirgenler. Onlardan birisi Oluk yollarına kesuşu, köp kişilerinin kanlarını tüküp malların alışı kara. İkincisi, bir danlıklı, bütün dünyaya isim şabı tarılgan muharir kitabı yazışı. Ahırda kış hüküm buldu. Bu iki gayitlini cehennemnin oğluk düşmanına indi. Kolun zincirler ile asılgan iki kazanlarga ikisini saldılar. Süvariler muskulları ile kazanlar astına alıp döktüler. Utlu misiliginden cehennemnin taşları sikreydi. Uğramışça, nişe ömürler, nişe 100 yıl yangaş karanlığın astındaki ut sündü. Hem garibin astındaki ut minuttan minutta kısa silene vardı. Ahır şikte Bukhari Efendi, Allah'a şükranıp, başı gazap içinde bu sözlerini etti. İyi Hudayım, benim ne günahım var? Ömrüm boyu yazdım, bütün jir yüzüne ismim daraldı. Koraktan da maşarhat kıvırdım. Uylamağanım. Bukhari şulay mağırdap durgan arada, cehennemlik tütünleri arasında, Kızları yaşında yaldıralar, yolda gözü, şeş arasında yılanlar ışıldap durgan kapkara yüzlü,
Арыслан тырнағы келді сүбәнек шығып, Бұхаревінің үстіне құт шешіп, бәдбәді. Сен өзіңді қарап келе бір көрмекші боласың. Аның зарары өзі исен вақыттағын алынды. Сенің бұзықлықтарың, ұсаллықтарың, дүнияғы бірі біткенші барды. Сенің жеміш суларың ішіп, пісіріп, өлтірішіп жүрушілер. Силава кәпіштіктер қылушыларды не ақирет мәхтімнен құрып алдылар. Сол өлтірушілердің бір тамшы қанына, елаушыларының бір тамшы көз яшына әммәсіне сен қайыптысың. Ипорышып, шілтелеп, Бұхаревінің үстіне қазанның қақпашыны шалт етіп яптылар. Бітбалар. İlla ibretli hikaye. Мақсұт жетер, бара тұрған шүгіл қысқары. Олғары шыққан көтеріліш жылларын атты. Олға адым сал тотар. Бары тәвелесіздерді сәлемет қылсын. Мамадыш районының Дүрәт Кушма ауылында туады. Сабый шақтан рәсім жасады, һәм гармонда ойнап қайрады. Армия хезмәтен Яһуд автономия өлкәсенең баш қаласы Азербайҗанда үткән бердән-бер татар язучысы. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә 1995 елда мәдәни җомга газетасын оештыра һәм 20 ел дәвамында аның баш мөхәррире вазифасын башкара. Тухайның совет цензурасы турактаган туган тел шигырен беренче тапкыр тулы килеш 1989 елда үзе төзегән җырларыбыз җыентыгында бастырып чыгара. Атаклы Тукай әңгәмәләр һәм Тукайча татар кодексы китапларын иҗат итүгә 40 ел гомерен багышлый. Казанда туган телгә һәйкәл кую эшенең инициаторы. 2018 елда Төркия дөньяның ел әдибе шәрәфле исеменә лаек. 2023 елда Бүтін Дүния Язучылар Ассоциациясының татар пән үзәге президенті итеп сайланды. 22 китап авторы, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык шагыйре Зиннур Мансуров. Шагыйрь, публицист, журналист, мөхәррир Зиннур Мансуровка 75 яшь. Шушы күркәм вакыйга бүген безне әлеге матур, күркәм, гүзәл чарага яраткан әдибебезнең иҗат кичәсенә җыйды. Бәйрәмне тантаналы рәвештә ачып җибәрер өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе Ркаил Рафаил улы Зәйдулланы чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Хәерле кич, әдәбият сөючеләр. Килешәсездер, шәп шагыйрь турында сөйләү бу үзе бер рәхәт. Зиннур Мансуров аның барлык исемнәрен, атаклы дәрәҗәләрен санап үтте, ләкин ул минем өчен иң беренче әлбәттә шагыйрь. Зур хәреф белән язылган шагыйрь. Менә әле уйланып тордым, сәхнәгә чыгар алдыннан без аның белән 79 елда танышканбыз икән, димәк 45 ел үткән, шулай ук үзенә күрә бер юбилей. Бу вакытта Зиннур Мансуров миңа бик кулпап, сүзен күчәп сөйли торган бер зирәк бер карт сыман тоела иде. Әле аңа вакытта 30 яшь бар. Әлбәттә миңа 17 яшь. Ләкин без аның белән дуслашып киттек. Чөнки ул беренчедән безнең тулай торакка, университет тулай торагына кадәр Davranışkan tuvay tarafka yakın gana җирдә яши иде. Безгә каршылашып,
Мунчага келейдик десең экен. Анда мунча табар ресторанда шуннан ул сөйләшүләр, әңгәмәләр әлбәттә безнең мәкаләләргә дә, шигырьләргә дә күчкәндер. Зиннур Мансуров ул гади шагыйрь түгел. Аның шигырьләрендә фәлсәфә, аның шигырьләрендә мәгънә, аның шигырьләре катлам-катлам, шуңа күрә аны бер тапкыр гына укып, әле аңлап та бетереп булмый. Ләкин ул үзе мәҗбүритә тагын икенче тапкыр укырга, икенче тапкыр бик аңлап бетмәсәң, өченче тапкыр укырга. Менә шундый шагыйрьләр дә кирәк, чөнки минемчә шагыйрьләр алар ике төркемгә бүленә. Birisi халыкның ихтияҗын канәгатьләндерүчеләр, икенчесе халыкның ихтияҗын тәрбияләүчеләр. Менә шушы икенче төркемгә әлбәттә ул азрак, алар шушы төркемгә безнең Зиннур Мансурда керә. Ул әлбәттә Тукай әйтмеши, инде Тукайны аңардан да яхшы белгән безнең шагыйрь, язучы гына түгел, галимнәр дә юктыр. Тукай әйтмеши, ул saf şair gene түгел, bu cemaat şirkisi de, bu diplomat da, tam sanat bitkeninde Tugay. Hem şu min bilgen vakitte o Sosyalist Tataristan gazetesinde şeydi, gazete bu vakitte bir ciddi Akkom organı, anda indi birer tane tenkitler, mesela rayon başlarına, kalkuz reisini mi degen gibi tenkitler anda makale çıksa, bu indi bütün Respublika Kubaydı, bu kişi bunun kalmaydı gazette. Zиннур Мансуров'un yaşında edebiyat bölümünde işledi o, edebiyat bölümünün istekçisi. Şulay dep atalgan mıydı o, başka şatılgan, mesela Tataristan işlerinde işlegende propaganda bölümü dep atalaydı. Propaganda hem agitasiya bölümü. Ana Mülveyn Paris degen bizim bir yazışı istekledi. Hizmetkari bu bölümün Zиннур Мансуров'u. Hem o vakitte o, bir indiler problema, dünya problemi, il bilen problemler olsun, bizim milli problemler olsun, her vakit makalelerini çağırıp geldi. O bizim köyünde publisista. Ana turunda köp şey olur idi, ben indiminde Naplası'ya çıkmadım. İcatı anam elbette şu köyünde bir şeyler görünür. Şimdi bunda şöyle başkan iken, Zиннур Мансуров turunda жылы sözler etken iken, özünü bәxetli sanayım, hem bizim galet boyunca kuru bilen kilmedim ben. Deriz anın tuğan günü jeykini indi. Biz hükümette kıtladı. O ana vatan avlunda kazanışları için medalin Ferit Mükemmel için tapşırdı Kreml'de. Ana biz yarışlar birlikte de kıtladık. Her türlü ana hükümete. Çünkü bizim Türk şahitlerden ayırmalı olarak Zиннур abi o namazları kişi o urazını kaldırmayı hem küveteyini giyip Zиннур abi Tugay suretine karab dünya turunda oylarının devam et. Bana Tugay bilen sileşe sizge bilgiliyim de Tugay bilen engemeler diye kitabı var. Mintime Şemih de o kitabı literatürü okudan devekken ederiz uza. Tugay turunda yaza Zиннур Мансуров Uluğay'ın günlerinde Ayaz kapıyla aşağı bitti. Her ikisinden de tercih bilen bala okuyordu. Yaratık yılanmayı paylaşıyor. Ağzına bağlanma Zиннур abi. Gelecekte de şimdi olur. Medeneli biz yaratık okuyan, işgür tapkırı okuyan şiirler yazsın. Siz Tataristan Respublikası Reisi başındalı Medeniyetini Üstürge Yerine Fondu'nun Başkarma Direktörü, Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şurası Əzası Nuriye Minnehmet kızı Haşimova'ga rəhim ediniz. Hayırlı iş, hürmetli konuşucular. Hayırlı iş, hürmetli jubilerimiz Zиннур Efendi. Sizni şu matır jubiley zamanından bittilep kutlarga keldik. Sizni İngiliz Tataristan Respublikası aparatı yetekçisi reisi
Әсхат Ахматович Сафаров исеменнән, үземнең исемнән шушы күркәм бәйрәмегез белән чын күңелдән тәбрик итәргә һәм сезнең шушы матур, зур хезмәтләрегез өчен олы рәхмәтләребезне җиткерергә рөхсәт итегез. Чынында, Зиннур әфәнде ул үзенең тыйнаклыгы белән, үзенең акыллылыгы белән, үзенең фикерен тыныч итеп, яхшы итеп, саллы итеп җиткерә белүче матур, олы иҗатлы, матур күңелле, зур иҗатлы, күркәм холыклы шәхес. Сезнең без бәләкәй вакытта инде күреп килгән, минем хәтеремдә ул һәр вакытта Зур калын җырларыбыз дигән китапның төзүчесе буларак сез минем күңелемә аеруча кереп калган кеше. Кичкенә вакытта без аны укып, аннан җырлар җырлый идек. Һәм инде бүген менә сезнең шушы матур юбилеегызда мин сезне котлармын дип уйламаган да идем. Бу шундый шәхесләр белән бергә бер сәхнәдә басып тору безнең өчен зур бәхет, зур дәрәҗә һәм сез безнең өчен, гомумән татар дөньясы өчен үрнәк шәхес. Сез инде бик күп җаваплы басмаларда эшләдегез. İcat etəsiz, həm şuşunday işlərdə işlət də siz özünüzün şeiriyyətinizni qaldırmayışa ana devam edib işləyisiz. Həm sizin şuşu xalq şairi deyən isimni jirdu, həm bik көп zatlı isimlərini jirdu. Xalqның yaratqan ulu buluğunuz, həm xalq sizin icadınız bilən neçə qızıqsını turunda söyləyir. Sizə Allah tabada sələmətlik, iminlik, Allah Teala rəhmətində sağ sələmət bulub, ailə iminligində, ballarımız, unutlarımız qovanışında yaşarga, işlərə nasib olsun. Sələmət bulunuz, rəhmət sizə, xizmətiniz üçün, bəyləminiz bilən sizinlə. Qutlov üçün siz Butun Dünya Tatar Kongresi Başqarma Komiteti жетекчісінің орынбасары Razil Rinat улы Зиннатуллинға. Кич, hürmetli milletveşler, sizin için күңелдә әлеге матур шарада сәлемлисем килә Татарстан Республикасы Премьер-министры орынбасары, Butun Dünya Tatar Kongresi Milli Şura рәисе Васил Абдулбаязович Шәхразиев исеменнән. Һәм инде шуннан да ассызыклап үтәсем килә, язучы, шагыйрь, иҗат кешесе бүгенге көндә ул безнең татар мәдәниятенең, татар халкының зәвабын булдыра торган шәхес һәм татар халкы менә шундый батыр, кыю сүзле уллары булу белән бәхетле. Шуның өчен сезгә бик зур рәхмәтебезне белдерәсем килә. Һәм инде безнең шәхесебезнең иҗатын яратып, хөрмәт итеп килгән тамашачылар, сезгә дә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Сезне төбәкләрдә дә беләләр, укыйлар, сезнең хезмәтегез ул чыннан да милләтебезнең үсешенә ниндидер бер тәргиш булды. Сезнең менә шушы кичәләр үткәрү, очрашулар үткәрү, милләттәшләр белән төрле очрашулар төбәкләрдән тышта мин белән сезнең йөргәнегезне аның өчен дә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Чыннан да безнең инде максатыбыз бер, телебезне, динебезне, мәдәниятебезне үстерү. Һәм сез бу эштә эштәгәт бигендә аны бер ниндидер призвание дип әйтәләр инде. Сез үрнәк булып торасыз. Шуның өчен сезгә зур рәхмәтемне белдерәм. Һәм инде юбилеегыз белән рөхсәт итегез Татар Конгрессы исеменнән бүләкләргә һәм рәхмәт хатын тапшырырга. Рәхмәт хатын Мөхтәрәм Мансуров Зиннур Мәҗип улы, милләтебез алдындагы ул хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен Butun Dünya Tatar Kongresi sizə zor rəhmətini bildirə, həm gələcəkdə də uğurlarga erişirsiniz deyib ышана. Bik zor rəhmət sizə. Şuşu bizdən indi servis edib etdik sizinlə şuşu salqın qışlarda da жылтыр deyib ümidlənəbiz. Zor rəhmət sizə. Hürmetli tomoshachilar, qadrli millatdoshlar, birga yig'ilgan qadrli qonaqlar, biz sizni Zinnur Mansurovning ko'ngil dunyosina safarga chaqiramiz. Zinnur Mansurov so'zlari Noila Yahyoniki. Ayt, ne bo'ldi? Boshqara Dinar Sharafiddinov.
yaşaylarını. Artığı bilen şiir ve obrazlarga şularga tırışıp yaki telini gayet farsı sözlerine arkadaşlar ağırlayın mı? Onu kıramı tuğul ne? Elbette farkındayım. Yani bizle etkelim. Manda üzerinden kurgan etkisi. Ama lakin tübünde, negizde bu kişiler bir ciddi poeziyada. O edebiyat şahı bulup oynavuşa tuğul. Bizde var şahı bulup oynavuşa kişiler. Bizde Tukay bulup oynavuşlar var, Jalil bulup oynavuşlar var, Toktaş bulup oynavuşlar var. Var edebiyatta edebi oyununu yaratmışlar. Zinnur'da andı eybir yok. O oynamıyor. Onun şiirleri uylap kalasan kışkırıp durmayı. Bu bu meydanға шығып yaşasın millet bizge ozatlık kerekli kışkırılar deyinler şiirler, tenger şiirlerini yozap olmaz idi, bittilesedi. Ama ki şu basın kınayıttırıp, sonrayıttırıp fikrini ütkazıp eyterler. Ne kadarına sabır basın kına söylese de o halkının hissiyatine, haletine uduk kırıga tırışar. Hem halkının ne için bugünkü haletler onun üzerişe anlatırga, hissiyattan anlatırga, şiirlerden anlatırga antıla. Ve şu yağı zilurumiyadın o şuyu. Ішке кірді, ғәмін солып, көзге түртіп, ғаршы әғләннеше тапқыр ескертті. Таш кирменнің бик-бик тіке итегінде ішен шаба, хызыр сыман ил қарды. Үзін үзі шылбыр білән бәйлеп қойғаш, аяғында йығылмыйша нық тұра. Тылышқына сейран қылып болмай мұнда. Я қан, я тир деп тұра. Бейікліктен ешік кіне бейікленме, көклер ала, Аллах шулай бұйырған. Идір йұртқа өлім шешіп келген yolның көпмі башы тәгереген bu үрден. Шәрран ашып көрсетілген яра кебек, янәшәдә шәрәләнгән ур қала, дивар буйлап пішен шаба милләт қарды. Шалғысына қанлы үлек урала. Қыран башлар ағып түші ауыштықта. Гүйаста хаман күйреп құз ятат. Янавышның шаңғалдатып жіберуі ұпықтағы яшіндердің қызғата. Шит ят жерге қолын сузар үшлі шеру. Ұрған, кискен, қылыш бәйде болған. Yüreğimge yeşilden üstürmüşe baskınçılar anı көпмі ураған. Ішке кірдім, ғәмін салып, көзге түртіп, ғаршы әғліннеше тапқыр ескертті. Таш кирменнің бик-бик тіке итегінде үзін бәйлеп, пішен шаба, ил барды. Бірде үстен қарамады, намыс гіл тұйып тұта. Әузімнің тұян қайша, құш ұшар бейіклікте. Білешіме шия түші түкірір дейін күтме. Аңды ойны алып мүнмейін, құш ұшар бейіклікке. Hem uylama, başınızdan yürümez mi büyük gitti? Tüben canlı bulup kara, koş uçar büyüklükte. Şu kıyıymış, şu leysenli bulup katıyıp gitti. Suyu yaşı, jır tuadır, koş uçar büyüklükte. Jir bilen kuk arasında, illahi büyük nokta. Jir,
Babalar resimidey kuş uçar büyüklükte. Dürüst, turmuş mutlulukları şobudan bik yiş tutar. Nişikte bulsa kalırga kuş uçar büyüklükte. Jir bilen kuk orasında illahi büyük nokta. Şanlıktır narın dişasa baran, şeytan kulağına kim etken? Қолдан düşmez oppak қағаз беті, бармағымды сілкін етті. Өз-өзімді білмей ізгілендім, шынлап үнсіз қалдым бір ауық. Қанлы яуда алған насып яра, сызлар едім екен болайық. Әрлі-гірлі ерткен әрнілерге, vicdan sıkranığı isteldi. Türlü emel tabar yazmış kanım, nigəli şulay uş oldu. Kişikməstən o şik sədirgə, tiləgəndir mindəy kurtumnu. İman nuru singən qağaz yüzün, ışatırlıq qınaq qıldımmı? Qanıb qandır bəlkə künülümdən, tügülmişə qalğan şıqırlar. Işıqlığa sanab yuvanayım mı? Qaratmasa qırıq şirin var. İşarəli günah şımlığına qarşı turu yolunu kim tapqan? Қолдан düşməz oppak qağaz beti, barmağımla gizli kinetdi. Hakikatte Tatar xaqın hakimlerşe, türlü yaplap dağlayan insan mı? Ümmetlerge Allah şiir söyleşkende anın yıklap kalırına, aşan mı? Koyşak şiir patlamın cehetine, oykap şıgarday tilmetlerge akşaş mı? Memleketçil padişahlar damarında Tatar kanı bulmağına, aşan mı? Vakit müritleri arasında gıfran nuru taratmışı şan mı? Adaletli karşı eğler aleminin Tatar dilin bilmevine, aşan mı? Oradine kileşekli Irak'unday, kuz avlavşı ayaktağı İslam mı? Terik canlı Tatar halkın burşup durur, İnkirazının jitesine aşan mı? Aşan mı? Zor şair. Onun şiiriyeti şen şiiriyet. O özü de zorlu kişi. Onun şiirlerin, şartlıkla şiirlerge şen mağnesini anlar. Okuşundan da ezirlik tepkilerdi. Onun okuşunun filosofik karışının kimliği, ruhu yuvarlığı, şiiriyetin anlar derecesinden durar. Ama şu olarak eğitmesiydim, Zinnur Mansurov halkışın anlayışsız yazadette eğitmesiydim. O şiiriyetin bütün kanunlarını bilip, lirikini hem hatta yumurunu da felsefeye götürüp getiren şair. Zinnur Mansurov sizlere Reşit Kerimullin'kiye Jilek Qağı, boshqara Elina Safina. Jeydi urlar olanında
Иңрәү йөри. Иңрәү кайта ничә ел аша. Мәшрик якны тоташтырып мәгъриб якка, кара-каршы ике бикәч егылыша. Ике якта гомер сөргән чит ят затлар, берсе Идел, берсе Дунай буенда. Илләрендә көйли илерәләр. Үзәгезгеч аксар бардыр бу монда. Йылы халкым, минем белән бергә йырлаша. Ходайдандыр, бәлки бирелгәндер бу кызына тәкъдир булып яңа юл башы. Өметләнеп дәшәм, өммәтемә әҗер килсә куып йорт кенә. Һиҗрәт итү язган икән миңа әсир төшеп урас йортына. Кәфир кылы иткән канлы туйда батырлыгым нигә кирәк соң? Манарадан атыйм йөрәгемне, ахыргача янып бирәсең. Шатлык яше белән хәсрәт яше үлеп торган юллар ерак. Һиҗрәтемнең зур әҗерләре сиңа булсын илем, әл-Ирак. Яшнәп торган көнгә күргән сүзләр канлы сөңге белән язылган. Каргышыбыз төшсен кара кушка, безнең газизләрне яптырган. Канатлансын кыпчак кәнизәге, дала хөкемедер бу яшен. Сиңа дәшәп иге, табулар аша. Сизмәдемме болай буласын? Онытырмын дидем ятимлекне, әгәр сине хәләл ир итсәм. Өзелерме бәгърем зинҗирларын, күз яшьләрем белән әйтсәм. Аксарларны бергә очраштырды, әллә дөрестән дә җир тармы? Минем белән тиңдәш егылар өчен Ярослав, яшем җитәр, Сөембикә, язган ахры безгә азрак көлеп, күбрәк йырларга. Әмма синең кебек горур затлар чыгып җавап бирмәс юк-барга. Тыйып тоткан күпме хәләл яшен сабыр бәгъреңдә тулгаклый. Ачылуым өчен ачуланма, тылны куенча тату яклый. Башкарак тырыйман багышлавым, бүтәнчәдер күзем кашымда. Кайгы безне тигез күрә булыр, ихлас яшь бөртеге башында. бөтен галәм дәррәү көлгән чакта, күренербез бәлки игез юлларда. Синең яшьтә бәлки бардыр әле, Казан өстәп йөзгән болытта. Бурычларны уйлап чыгармадык, шаны иргә, яше безгәдер. Ике иши кебек хаклык эзләп, йыглашабыз менә бергә. Ханбикә, яшең белән чыгып бетәр димсең бәгъреңә тулган бар ачы. Мәҗрә мәле мәҗүсидәй, хәттин ашма, Нугай баласы. Канны юып булмый кан яшь белән, кан яшь тамган җирдә гөл үсми. Кенәзбикә, болай кызгандыру синең кебекләргә килешми. Алыштырмый зикер әйләмләрне, гыйбадәтне, андый ахлаклар. Йыгыламады шулай йыгылышы, су эчендә ята әрвахлар. Үстән яшем ничек чәчрәп чыкмас, сабырлыклар тула башканда. Тирәнәгә хәсрәт дәрьялары, буаларын тырнап ачсам да. Бәгъркәйләр, күрә беләсезме эчтән янып торган тау ямын. Кайтарылыш көнгә калдырыгыз, кайгырышып йыглау тамамын. Кемнәр хаклы дисез, кемнәр хаксыз?
ышыкланыр шунда яхшырак. Куанышып жәннәт капкаларын үткәндә дә әле яшь кирәк, сырттамагыз. Мәхшәр көнгә тиклем җитәр микән Ярославныбызның үзеннә? Зинһар өчен тыңлап торма мине. Кардәшләргә әйтер сүзем бар. Алла сугыш белән яши. Ыру узмый диләр узадан. Үз заманлы дөнья үзгәрмәстер. Үзгәрмәстер безнең узардан. Гомер сөрә җирдә ничә кавым. Бардыр алар йөзләп, меңләптер. Сикерәйтмәс идем, сирәк акыл күбрәк диеп безнең милләттә. Бөек туран рухын турыдык, селкетмичә сыңар башында, көчен туклый алмый безнең кавым зурдан тупкан дошман башында. Милләтеңә керсә милләтләнү, аннан шуның кадәреннән чыга. Әміреді бітті арысланлар йықылап яткан тахлюк мәшіге. Құяш шыққан шақта басмас еді. Жыр әйтім әйтем, кеш инді. Кәрдәшләрің белән көрәшкә бирдең татар иң күп кешеңне. Җир шарында бөтен кеше шундый. Мин бик аңлыйм сине, Ханбикә. Ярославның соңгы васыятын искә алсам, күпме кан йотам. Әйткән кенәз, туган белән туган, сугышмаска тиеш моннан соң. Үзең генә йотма бәрге утын, вәгъдә антын бозган ирдә булмасын. Ыру анты белән түгеләнеп ишек изәрләнер ишемлек. Ярославны бүлмә ярсуымны бүген минем синдә эшем юк. Ан яшьләрем салган кардәшлекне аңлый алмый канча ел бара. Айда балын улай агайларым, егылый сезгә ялварам. Нәһрә урмый гына сорый мәне, ишетмәсен аны кай кеше. Берәр кайчан булды микән сездә нәселдәшлек, дин кайгысы? Сезләрең бала горурлыгын сатып бар бүләк хакына. Мескеннәнең сорау мисалында Мәскәүләргә китте халкына. Игәр юллаймыш, барлы җибәр, теләндең сорап һәммәсен. Кәгазь, буяу, күгә, акча, зәфрән, бүрек, калам һәм лачын. Каландыгыз сыйлы келәмнәрдә, дошман 8 диеп, без 9. Кылмышта баскын кулындагы айбалтаның сабы булдыгыз. Әгәр түккән яшем дәлил икән, хасил булыр күктә бер диңгез. Илебегәсен чиксез далаларның ишеге яткан ничек бирдегез. Аңа кара имеш, моңа казан, мәхшәргәчә тынмас бу сәүдә. Тамчы яшем шундый авыр булып ятса икән һәршем шәүдә. Җиле иклим чигән иңрәп йөри. Иңрәү кайта, ничә ел аша. Дөньядагы барлык фәрьядларны күмәтешеп, мәликәләр йырлаша. Исәннәргә нинди аклар ишетәсен, алгы көндә тагын ниләр күрәсен. Ике бикәш көн-төн йыглый ике ярда, яраларга тамып тора күз яше.
Kirpigimden nur dama, başkara Sümbül Kıyamova. Belki 25'tedir. Yok. Belki 30'dadır. Ayrım yaşka jitken kişi özünün her bir tuğan gününde nişiktir ötkenlerge geri eğlenip kaytasıman. Hem onun için vakit geriye ağa başlıyor. Mesela kişege irte, bıldırgı kış, ona kadar yaşlık, gayle kuru meşakkatleri, en gaziz kişilerimizin ettiği elinin yaratıp, naslap, irkelep süyüleri, hem tuğlu hıyallar bilen tulgan kadirli balışak. Şundan da bit, aslında her tuğan gün o ötkenlerine geri kaydı. Bizim informasyonumuz bilen biz sabahtaşlar. Anım bilen 1967 yılda Kazan Devlet Üniversitesi'nin Tarih Filologiya Fakültesi'nin Tatar Tili hem Edebiyatı bölümüne imtihan verip okuğa kirip, Tulay tarafının bir bölmesinde, ikinci Tulay tarafının 13. bölmesinde birge yaşap, birge okup yürüdük. Okuy başlarında indi biz her birimiz avuldan kelgan bolalar şahımızda kolxozga bosuv ishlarini bo'lishga jiberdilar, bizni vaqtdan shirayında şahımız görüşemiz, konsertlarda qo'yamiz. Bizning orada bir ciddi her vaqtda o'ylanib yurishgan Zinnurimiz bor edi. U o'zining she'riga usta, bek usta matur she'rlar yozuvini ko'rsatdi bizga o'qib. Avulda konsertlar qo'yganda o'quv davrida u olay ko'p yozmadi, lekin har yozgan she'ri ham teran falsafiy ishtalikli bir o'ylanirga majburiyat etgan kishilar yozmishi turida, tabiat yozmishi turida, tiriklik, alam turida
Okup bitirgenden soň da Zinnur albatta şiiriyetke özüne yol yarıp, özünün ayrım yolunu doldurup kirip gitti. Hem bu üniversite army tanıyışlı, bir atlı, uzatlı, birsinden birsiz uzatlı kitaplar şiarttı. Bilesindir, Nıkrat alanının xetrinde şunday şey var. Cennet suyu edip işkenidir. Canlı tanısı bilen şeyler. Tükle dura bizden tünetmene gitken idi damda efsinde. Siyaşkensın ulen dillerinde. Allah'ın bunanı. Sınla. Sine duvan etken sihri dünya benim işimi yüzüp çıkmalı. Uşaktaki kara şireklerge yava idi damda şıkmalı. Unutuldu, vəhdələr eytirmişəm. Günləşkəndir bizdən ay qızı. Yıldız kibik, sündü bizdən uşaq. Dinətmələr indi aynadı. Suyu qatış sihir günə ötmey. Əksin qaydarır da icay var mı? Bizim hamın bizdə dartıb sanır. Sinsiz gidip gitken ceylerine. Tigi şokta bulgan idi bu. Jahat bildiresi niyetin işitmişem oldum. Şoğlamını. Kukler kukrayette niye ettin? İhtibarsız idim, bilmiyorum da. Nasıl sizgir hatta kışkan. Yana vurmay qoldim, yuzim bo'ylab ko'z yoshlar olib tushgan. Laysan yog'ib turgan motor kunda nega yig'lading? Yozim tavba yoshini olib kelgan yomg'irlardan so'ng yig'ladim. Umr bo'yi javob izlab sizli, fani ta'lim tugul bu jondir. Bilmay qoldim. Demak, Yiroq ko'kning ixtiyori shunday bo'lgan. Atılgan suyu yarışığı yürekке kirip ıskan. Jil bilen başımyken şu, birinci ötken kışkan. Ahindek sarı yüreğim sindirgiç birgen kıştan. Jil bilen başımyken şu, birinci ötken kışkan. Yürekte rahat ağırdım. Kreşen güye üç kan. Jil bilen başımyken şu, birinci ötken kışkan. Orkestrın sihri vahaninde yürek yalgınların şanı tamam uyuktum uyguştan halı şapren müzik siyanları salda kuşluk tutup başkan nedesin kırıp uydum saltına ışıltıyla güller dura girdi kıyının salma alttan şabına giriştirip tamak kırıldı hemme kişi başı işitti Subhanallah senin bu avazlı aklın ortalarda işitti Yandıraşın duyup tatıştığın hatta kumlime şik girdi Kompozitor şuşu yıkırını mahsus bize yazar şekildi Eserlendim seyirli solda Sizdim tende yanarda kışın İnne sizsiz tınlayanma ahırı Meşhur Şapinyan'ı kavuştu Bizge etken şoktamla Tutlu olsun sizin de Oyşak boşluğun yulavan Anlamışsın üzüm de Bir bütüne Bundu halden minden tatlı söz al
salıp damar astına. Bunda uz bulursun, tüm yurtuma bəxit dilep oyatmazsana. Unutulup eyler ataşıktır, izlep tabarları zamana. Kuk şıvılda bugün bizden işin, gümbezde kuk pişem yana. Yürü hadi, yırak tüm bıyıklar bizge eğtilesi sözdürdü. Bu bəxitli tümün son yolumuzun damadına hep sıkıldı. Зиннур Мансуров сүзләре Шамил Шәрифуллинге үзебез булып калыйк. Башкаралар Айгиз Хәйдәршин һәм Елизавета Убанкина. İnsanlar katlaşında үткәрелә реформаларга караганда, тышканнар белән уздырылган тәҗрибәләр уңышлырак төгәлләнә. Безнең җәмгыятьтә зоологлар тартарны арттырып, демографлар татарны кыйммәтен күрсәтергә тырыша. Әйбәт, дәүләтнең идарә итәр өчен комчылары гына калган, әпәнлекләрен туймас казна күселәре аша бетергән. Үз нәсел шәҗәрәсен юнләп белмәгән кавын, 7 буын баланы искә төшереп сүрергә ярата. Җирдә тәгәрмәш уйлап табучыларга караганда, тәгәрмәшкә таяк тыгучылар алданрак туган. Моңарчы бюрократлыкка кагаз түзде. Компьютер чыдамас, 7 хатынга түзәрлек булсаң,
Оларның әниләренә дә шыдарга тиешсең. Утыра торган әгъзалары белән уйлаучы кемсәләр хәрәм акчага алтын унитазлы бәдрәф төзетә. Кызык. Һәм менә бусы инфляция әйтерсең допинг куллана. Пенсияны һәр вакыт артта калдыра. Кешедә ят урыннары азрак булса, сүгелү сүзләре кимерәк булыр. Туктап калдым. Менә уйлыйм да, мин әйтәм, менә бу гыйбарәләрне автор иптәш язганда менә төннәр буе йокламыйча һәрбер сүзне менә төн очында әйләндереп газапланып тудыра микән бу? Белмим, бәлки шулайдыр, экспромтта килеп чыгадыр. Менә Мәдәни Җомга газетасын, Зиннур Мансуровның Мәдәни Җомга газетасында баш мөхәррир булып эшләгән еллары. Аның кабинеты китаплар белән шыплап тулган икән. Алар хәтта киштәгә сыймыйча идәнгә дә әрдәләнеп өелгән. Төрле затлы тышлы, калын басмалар, күп тонлыклар, тагы әллә нәрсәләр. Шагыйрь Рәкаи Зайнулларын шуларга аптырап карап торуын күргәч, Зиннур Мансуров булай дип әйткән. Кайсы берсенең өстенә басып, дәртмәннең иң югары шүрлектәге юка гына китабын күренеп алсаң да, әдәбиятка файда. Кызык. Беләсеңме, мондый кызыкларны мин дә беләм. Хәзер бер заман Зиннур Мансуров бик кызыклы хәлгә тап була. Кемдер моны эш бүлмәсе тәрәзәсе каршындагы асфальтка "Матурымка, я тебя люблю" дип мәхәббәт хәбәрен язып калдырган. Язуын язган. Әмма ләкин бернинди тыныш билгеләрен дә куеп мәшәкатьләнмәгән. Әлбәттә, әдип бу язманы көндә күрә. Күрү генә түгел, ул хәтта шөмшәкләрне дә башлый. Шунда киштәки генә өтер белән өндәү җитешми бит. Үз гомерендә меңәрчә язмаларны эшләткән мөхәррир. Түзеп тора алмый, сабыр хылыклы Зиннур Мансуров кулына ак уяу кумалап тотып, төнге сәгать 1-дә тиз-тиз урамга чыгып китә. Надан, йокымны кашыдым дип үз алдына сөйләнә, люблю сүзеннән соң өндәү билгесе куеп яткан мизгелдә дежурстволар полиция менә янына тукталды. Карасәң, сезнең яшегез дә бар бит инде. Җәмәгать урынында менә үзегезне шулай күрсәтү сезгә килешми. Мәхәббәтне бит аны башка төрле дә аңлатып була. Мәсәлән, әнә шагыйрьләр сыңар шигырь язып карагыз ди. Кыскасы, атна буе борчуда йөргән Зиннур Мансуровны полиция бүлегенә алып килеп, әйбәт кенә тынычландырып кайтаралар. Өенә кайтып эш бүлмәсенә кереп урнашкач та бик озак вакыт тәрәзә янында барырга басмыйча йөргән. Профессиональ деформация берничә көттә булмый. Бу инде шул гомер буе редакциядә битләнеп эшләүнең әҗере. Сез юган икән шул. 90-нчы еллар уртасында язучы Рабит Батулла Гамбург шәһәренә барып, йөрәгенә берничә операция ясатырга мәҗбүр була. 4 тамыр алыштырыла, аорта клапаны киселеп, тимер протез куела. Катлаулы сәфәрдән исән-сау әйләнеп кайткач, Рабит ага янәдән каләмгә үрелеп ала да, бераздан тагы больницага керә. Көннәрдән бер көнне палата ишегендә Зиннур Мансуров күренә. Хәлеңне белергә килдем әле. Авырый күрмә инде, ди гадәти сүзләр белән. Аттай эшләргә язсын сиңа, син халыкка кирәк. Шунда чынлап сорыйм. Я ничексың? Шунда Батулла өстендәге халатын 2 якка җибәрә, әтегендә буйдан буйга тегелгән тоташ кызгылт җиләргә. Бала чактан кан яки җәрәхәтне күтәрә алмаган Зиннур Мансуров агарынып Батулланың аягышына килеп алган. Тагы миңа хәл белүче дип сукырга Батулла. Беләгенә тоташтырылган системаны түбе тамыры белән йолкып ата да, табиб эзләп чыга. Хәлсезләнгән шагыйрьгә укол калыйлар. Әле аннан соң берәр сәгать Батулланың караватында ята ул хәлҗи. Бераз рәт кергәч, гаять гаепле рәвештә саубуллашырга җыена. Ишек төбендә ябаулы йөрәкле Батулланың кыр тавышы арызатып кала. Инде авырый күрмә. Син халыкка кирәк.
hoş ettirip icad etsinler. Amin. Önce şartlar Zinnur Mansurov intellektual şöyle taraftar. Anın poeziyasına felsefe tirenlik has. Şu vakitte o nedir tiren, akıllı bulup görünürge duruşmuyor. Barık Tatar halkının simbollarını, anın güzel obrazlarına dayanıp birinci şartta Tukay, Derdimen, Sarık'la bir şekilde şairlerin tradisiyadan alıp gelip, şu vakitte yamaşça fikirli durgan, metafora simbol şairi. Hem Zinnur Mansurov şöhriyetinin tüp üzünçeliği şundan cübere, o az söz bilen küpmörünü etergendiler. Şuna göre anın poemalarda gelbige boyu ızın tügül, anın şöhriyetleri ızın tügül. Lakin şu vakitte o tegellengen fikirine eklişe, şöhrin yazıdan şöhrin tutamıdır. Şöhrilerimizin birisi. Zinnur Mansurov bulgan da poeziyası, yaşarıya layıklı, hem yaşayacaklar. Nişten ipi şıvargandır Ali, Münderlerge dizip solgandır. Şolma bulut kuk tuturup, Boş üstünde tuktap kolgandır. Gümüş bolda balkıp kolukandır, Buy kızlarga şişme dibinden. Meşikteki oysuz manaraga oy kungandır. Düşüp göğünden, Turgaylarım kuyumnadır kökte, Buraznağa yıldız tamadır. Tamarlıdır ilin nigiz taşı, Terezimde tamlar yanadır. Şık yanamı çilek yaprağında, Jimildi mi kıyaş damşısı, Arışlarda kıynap üstüren arşıganlar, arış komşusu. İsan Sami'nin kildik evi, şilelerde gülen pişem. Saban tüyü batırları kimler, iginlerge sık mul düşemin. Enkey tufrağında yurt salırga var mı eli yana urunlar. Burazlarından buz turgaylar itip kökke ko'tararlik shirin var. Tugan yurtga ko'kdan o'tganim yo'q. Quyug'imda oyim otgandir. Jil qoqqasin jillar qo'yirgandir. Eshik oldim shirin bosgandir. Sinekeyim iden sıvırgendir. Sağındım min, erim başısın. Başka жерге yaşırgendir eni. Tabalmam, işi aşkışı. Terezeden çıkıp başkan ulan enkey, işi aşar ku. O koyunlar tina kış gilli, kükregimden çıkıp başar ku. Tuğan yurtka kökten o'tganim yo'q. Başka urundadır, başkasha yo'q. Qo'mirli qo'li bilan enkay qishib alır meni bosqishdan. Şiirde her kim bigrekte ijod ahillari ko'rinmas tomirlar aşağı ömür boyu ota-baba negizinden bereketli kış olup yaşaydı. Bugünkü kişide şair Zinnur Mansurov'un yaktaşları da katlaşmasa, beyramimizin bir şidi hiç şiksiz hitit bulur idi. Mikrofon yanına Tatarstan Respublikası Mamadish Municipal Rayonu Boshqarma Komitetinin Medeniyet Bölügi Başlığı Stepan Petrovich Spiridonov hem Tatarstan'ın ot kazangan medeniyet hizmetkari, Oğlum Su Edebiyat İcad Birleşmesi yetakchisi, Tatarstan Yazıcılar Birliği a'zasi, Rossiya hem Tatarstan'ın Jurnalistlar Birliği a'zasi, Shayxi Mannur Edebi Bo'lagi iyasi, Tatarstan Jurnalistlar Birliği'nin Bellur Qalem Premiyasi iyasi, yazıcı Mingaris Harisullah Mingali
Ilgili o barcha kirsekler bir şeyde basıp turamayız. Çünkü Zünnur abi özümüzdeki Tumuşa bilen yaktıbı o icadı denirlen, bütün icadı bilen amaçlık. Başka adı işese de. Nişe desengdi. Tanılan Tatar şairleri. Büyüklerinin bir silbetesi etkilemiz özümüzdeki. Şu an kure bizdeki genel tübü. Bütün Tatar halkının Zünnur abi. Şu an kure şimdi Mamalaş'tan başlığımız Vadim İliç Nikitin'den, Başkarma Komitet Yetekçisi Reşit Muhammed Benovich Garipov'tan, hem tamamen Mamalaş halkından zor selam Zünnur abi. Zor selam. Hem bilmeyi Vadim İliç bize üde olma söyledi almağınға bizge şunat tapşaran işini bitir arz ederiz. Min yazışı değil Zünnur abi. Yazışımız var mısın değil mi? Matır sütlerine onlara öğrencileri eğitir. Min başlayayım ben de. Bana Zünnur abi'nin ide okula verimin gibi uylağın neydim? 3 minut vakıttan öğrendik dizinimizi muhim eder. Hürmetli Zünnur Müjükbevich. Sizni ihlas konularını üstüş geç doğan kanınızda tebrikliyim. Rayonumuzun Tüben Uçma Oğlu'nda 49 yılın 3. iyilinde tarihi hizmetçileri ailesine doğup ise tırışlık, ücret gibi basıp sıfatlarınız neticesinde siz Tatar edebiyatında özekten layık oranınızı taptınız. Qozan Devlet Üniversitesi'nden Tatar Dili hem Edebiyatı bölümünde okuğanda siz kanalıgız şartlı başlıyorsunuz. Balalar, Hemir Mürler için yazılған birinci şehirlerigiz uzun basırdan 3. yıllar başında yaş birinci gazetesinde dünya koruya. Şundan beri sizin kulağınızdan kanalıgız düşükkenliyor. Vatan Tatarstan gazetesinde, Qozan Jurnalında, Tatarstan Radyosu'nda hizmet koyan özgürlüğünü kişi jurnalisti yaptınız. Tatarstan Yazıcılar Birliği Reisi Orunbasarı, sonundan Medeni Cumhurbaşkanlığı gazetesi mühürleri gibi cevaplı vazifalarını başladınız. Koydağına hizmet kısağızda. Siz şehirlere icat edilen utanmadınız, hem utanmaysınız. 1979 yılda dünya kurulan şehirleriniz yenitığı edebi cemaatçilik neşru isetten sıfır hakimisin bayan. Raul Feyzul'un gibi tecrübeli şairlerinin onay ve fikirlerine tabi. Siz nişkeh hisli lirik şair. Publisistik yolgaraştılar. Gündelik durmuş vaziyetine başlanan şehirlerinizde de fikir, hissi süret, obrazlara türlü biriler. Siz durmuşta, tabiatte, birinci karışta kadigini bulup görgen nerselerde diren, felsefi, mekanege iyi bulan özünçeliklerine tababilirsiniz. Sizin edebi icatınız көп kırılan, lirik, publisistik şiirler, aforizmlarga kurulgan kıska şiirler yazı bilen birge süjetli şiirler, hem poemalar janrında da ulaşlı kelesiz. İcatçı müşterimiz, şiiriyat süyüşüler arasında zor popülerlik kazandı. Hürmetli Zünnur Müjükbevich, sizin gibiliğiniz hem icat keşeğiniz bilen ihlas konumundan kutluyum. Sizge sağlık, selametlik, uzun ömür, gelecekte de icat şişmeyizden sağlık mamın dilep kalan. İngiliz tilekler bilen Mamalık Municipal Rayonu Başlığı Vadim İliç Nikitin. Büyük zor rahmet kadirli konaklar. Öyle bitmedi. Bizim vergi sahip var şimdi. Anlar tamam mı nerede? Yok başına tapşırılan. Durmuş yolunda Zünnur, durmuşuna başlanan şartta Zünnur abi çırağı bilen ümit basıp sarıyor. Çünkü 1977 yılda orta kilometreyi tamamlaş, onun yana jurnalistikaya patiha görüşü kişilerinin birisi oldu. Başta ana var söyledim, yaklaşıklar alıydı. Vatanları ol, Medeni Cumhurbaşkanı'nda işi başlamış, benim mezeklerini, humoristlarını, fikirlerini bastırıp edebiyat gelen fikirge, edebi icatına üstürge bizim tergeşim girdi. Ne anam var için büyük zor rahmet ana. Anlar alayına tügün, daha bir ülken kuruluklu yaklaşmış, Rahman Mustafa bilen ikisi, nekuna ikisi, beni jurnalistikaya Yaşar sayılığına kudavaşı, hem patihaların bir işi ikisi oldu. Anam için tamam büyük zor rahmet Zünnur abi. O bizden min
Mamaş rayonundagi Şahimavur ismindagi edebi birleşmenin 28. yılını yeteklemeydi. Şu 28 yıl içinde her yılını birinci etapta qaytib bizning edebi uchrashuvlarda qatnashdi. Edebaylar turnasının vaxtda Şahimavur'un Miras Komisiyası reisi olarak her yılını edebi turmuş bitinde Şahimavur'un Kışkı şiiriyetinden başlana Mamalış'tan. Bu kışkı şiiriyet beyremin uyuşturmuşlarının bir sizleri. Bu yakında bir zor rahmet anar. Onları Mamalışlar, Zünür abi, Mamalış'ın izatçıları sana bir zor selamların yoluna kaldılar. Hem bir zor rahmetlerin itirafışlar. Çünkü işin bitinde bizden Mamalış'ın izatçıların şu kalem çevre kişilerin, icat taraflandırışı kişilerin birisi Üskünden birine uğradı şimdi. Yaşlı Cemil Mansurov'tan, Ernat Mahmediyev'den, Elif Baray'da Şahir Mustafa'yı, Ahmet Gazizler, bugün bulganın için, bu dünyada yaşayan için, şunday biz birine uğradı şahir bulan için büyük bir rahmet. Sana Xuday selamet nereysin kuvvetleri hem Xuday sana uzun ömürler versin. İcat yalkının menge sünnetin bir uzak türlettirsin. Sen daha da durarak uçlarla ilişkiye gelsin. Amin. Sözler arasında Katı Amerika'da değil mi? National Boston deyip yazışına mahsus teröriste kirttik bunda. Cemaat birliğinde senle korkup durmadı. Şeşekler tapşırdı Zimur abiga. Yaşında kokar değil. Bizdeki minik bir kusada. Öyle Zimur abi. Bizim bir tane gülekler bitmedi değil mi? Ne bu akıllı televizyon, smart televizyon vakit değil mi? Şey işkende kuhnya yapıyorsunuz da teksin alırsınız. Nasıl yamaşarak? Çünkü içeriğine edelim koyduğuna kilitli değil mi? Akıllı televizyon karagaş, doğan da akıllırak şeyler var değil. Öyle mi? İyi. Yani şimdi ilgili hemen kulminasyonlu moment değil mi? Amaç iştekçiligi hem Gülek Komisiyası Dilli'nin Mamadıш halka bizim Zönürabeyna köptenden indi Mamadış'dan zor Gülegi medal fedakar hizmet için za doblesный tруд degan medaline layık deb sanaydı. Bugün bu medaline topşırılan mümkünlük. Tuda Zönürabey. Bugün siz Mamadış rayonunun medalden yurtdışı bizning qadrli gururlana turgan yurtdoshimiz. Mamadış rayonu xalqaro konkurslar laureati Притяжение Бьютрикова çağırabız. Sen
Cecil. Söylemezler idiysem iska düştüğüne tağında. Erdi korkman koydup sesin aldım, ölüm kütüp yatkan çağında. Nikrotlar şeklini aldırırlar, uzun ilik pişe jır bağlı. Mına şu gay diyor, mına şu gay tuzak bıdağı bir gün bağlı. Bugün yazmış kadrına tapkır sibar olsaydı şal baştan. Çuvalışıp bitken çeşlerine yıllar zili kırbalaşkan. Birleştirme durgan şeşler aştay, iki uçmak istim yok-yoktan. Birincisin babam kutırılı, ikincisin suğa şağırtkan. Şeşlerinin tınık yoksunda gülen kara yıllar söylesin. Minem inler tutup duralmaz, dünya bilen dolu çalbarsın. Aşılışıp gitti terezeler, zeherler bakır cilmerden. Sonkırdak kırışyaşın siparişin, elmam yazmış ciberden. Dünyada bütün beylenişin indi üser vargan çağında. Söylemezkeydi iseplerim, iska düştümüne bağımda. Düştün sarım beşine, oylap koydum enine. Kıngırene yıgıre, kimitlerge yüz göre. Kuzu bile sunması asılırlar kul başı. Min totar şesileşen
нинди катнашы булмауга шатланды. Baksan, il tarihinde türlü sebepler arkasında uruslaşıp gitken hem Mansurov familiyasını yürütken ziyalı zatlar baytak hesaplarına iken. Şundan da mağlum şiirinin üzerine kuyulgan benim adaşımның Urus armiyası ofiseri Yaşıl Lampa деп isimlengen tiyatr cemiyeti əgzası buluğu məğlum buldu. Hakikat açılığa qarab, elbette benim bağrım soğunmadı. Arifeynin Nadin Vinok Ternovi degen kelimeleri icad yolunun kıyımlığı hakkında kat-kat iskertip durdu. Şundan da edebiyatta tırnak kına umuşun için verilgen şeşekler de üzlerinin şenişkileri bilen yürekini kanatkalap durayken. Көп yıllar ötkeş men Aleksandr Sergeyevich'ga cevap yazarga jürət ettim. Hem elbette onun әлеге şiirinden iki yolunu epigraf etip koydum. Selamını aldım El-Misak'tan nice yıllar, nice yazdansın Allah'dan uzıp Evliyaday yazmışıma iştep yazgansın. Ferişteler şiiri fatihamını pışıldagan mime bişikte almaşıngan tüslü adaşlarım yılagandır şulşak biş yurtta. Şiiriyetler sıya şarigatke tutuyup deyip şuşu bir dinni şerefatli hayam şerefine imizligim madad birdin mi? Vesvesege saldı vahilerin. Min de Rabbimizдің bir kulu. Tığılgansın benim takdirime başlanmagan gasır arqılı. Kitabımны kat-kat aktarganda üz-üzüme elle fal açtım. Rımlangan bitler arasında gül şeşegin gördüm parnasının. Tambalangan sirli taqiyaday ağıp düşken köpme jey aşa yazmışıma üzüm jaylaşam mı elle yazmış mina jaylaşa isimimni atap iskertkensin haber bergen gibi gayipten şenişkili tajının suyunçisi tutaş gazap, tutaş gam eken. Karlaşmayım hüküm kararına. Duyup yaşayım anın var yemen. Şerkemdeki her bir şenişkini yüreğime kumip baramın. El-Misak'tan kelgen selamını şınga alıp elle yalgıştım. İsmimni okup isaygenmin. Rahmet indi sana, can dostum. Bugünkü kişene de men rahmetler etip tamamlarga deyim. Şiiriyatni özünün yaşav rəvişine öğretilgen gaziz halkıma onun sizdey layıklı davamçılarına rahmet
язмышында символик роль ойнаған Хәзрәти Пушкинға рәхмәт. Пушкинны ихластан хөрмәт иткән, үзенең иҗатында аның фамилиясын 47 тапкыр телгә алган. Пушкинның күп кенә шигырьләрен татарчага тәрҗемә иткән, аңа берничә шигырь багышлаган һәм 22 яшендә үзен Пушкин янәшәсендәге йолдызга тиңләгән Тукай хәзрәтләренә рәхмәт. Тукай дигәннән шуны әйтмәй булдыра алмыйм. Менә без мәхәббәт театр залында утырабыз. Ә бит үткән гасыр башында бу бина новый клуб буларак хезмәт иткән. 1910 елның яңа стиль белән нәкъ менә 18 ноябрендә, димәк бүген 18 ноябрендә биредә классик драматургыбыз Галиәскәр Камалның иҗат кичәсе үткәрелгән. Анда безнең бөек Тукайыбыз да катнашкан. Ул менә алдагы рәттә утырган. Бу бинада, димәк, Тукай рухы йөри. Аның тавышы, димәк, бу бинаның диварларына сеңгән. Һәм ул тамаша барышында халыкка кушылып, тамагы карлыкканчы яшәсен татар әдәбияты, яшәсен миллият дип кычкырган. Менә алдагы рәттә утырып. Менә мин бүген дә тамагым карлыкканчы